Epa lagunok ongetorren Lastoltxoparen kanalera, ongetorren zuzeneko honetara, eta bueno, kamerak funtzionatzen duzuenez, kendu ingo dugu. Eta gaurkoan, beste joko bat dakartizuet, apur bat lasaiago jokatzeko, azkenean totako Warhammer, Age of Empires, eta horrelako jokoekin, apur bat, deskonexio apur bat izateko eta zehozer lasaiagoa ekartzeko kanalera eta ikusiko dugu zer moduko jokoan beraz, partida berria. Noski baitona. Aitonen gana urbildu eta argazki bat atera. Xeatuko nahi. Jadi kata orang Malaysia. Benda. Ez dago txarto. Umeko eskor bat izateko esan ez. Titulo aldatu. Iepe bila. Aldatu da ya. Berbena eta guzti.
Paella. Opari bat. Ze oparitxo aitona. Oso, no? Miren guargazki izan zen, aitona. Ikusi da. Topatuko. Izurde bat. Bueno, polita litzatu gara. Guazen esploratzea zeo zer topatzen dugu. Inez. Kaixo, Inez. Zunor zara? Vale. Ni Inesekin no. Heidi gara. Eta zure nengoak. Ia, pertsona bat, guazen ezagutzera. Ea, estorri lagun.
Durango González eta ibila. Eta zer moduz giroa edo eguraldia? Alba eta Inesek egunon daizuela gazteo. Jakirik gabe. Magia. Ese chorizo politak. Passer Dominecus. Bai. Gezurra. Guazen man.
oso ondo. Mapa, hau dora baina zuese hobea guapa. Itxaso. Zer da hori? Katu bat. Ontzi bat. Baina ez da sarrunta. Hor dago alkate jauna. Bueno, sortea. Paseo correr. Es Paco, es Picutra. Paco. Hala, chico da aguda.
gaia gordetzera. Te he dicho ya. No sé, no. Ahí tía felina. Tiri inguruak no es en alba, bolita. Pertsonak, guazen ezagutzen. Guazen pizkan erabizten. Mira. Alcedo Atis. Itxaron. Chapuzas a las que nos tienen
acostumbrados en nuestro alcalde, y me parece pues que es una pena que se trate de respetar. Por otra parte, Xavi, es un No, proyecto vale, que jugar va a en costar nada, mucho vale, dinero. ¿Qué flipacho en opinas de esto? envidia. Ese dinero podría destinarse, por ejemplo, a recuperar la fauna y el hábitat natural de muchos de los animales que viven en esta reserva natural, en lugar de destruirla por completo. Estos últimos años ha ido empeorando y necesitaba... A ver. Croce, chuchis. Y se enlusaba. Perfecto. Ardiak. Hobbies Aries. Argazki eta raro, gainera. Kere nahi nuke izan utzak bezala. Hain trebe, hain libre izateko. Leku polita. Lan eginda. A ver. Lectores en ropa.
goazen beste zonalde batera. Ea topatzen dugun beste lekuren bat zaborra bota izateko. Ja, gaur gehiago. Helburua lortuta. Suave. Goazen ezagutzen. Nueva, goazen ezagutzen. Bastante destruida. Más o menos es lo que yo quería decir. Exacto. Gracias, Manuela. No, muchas gracias a ti, Xavi, por haberte pasado esta mañana por Radio Pinar del Mar.
Ea zer topatu dezakegun hemen. Beste pertsona bat, guatzen ezagutzera. Oh, flamenkoak. Poenicopterus resoes. Bueno, Bazen erreserba naturalera pizkanaka. Arroketeari gabe. Dortokarik ez dut ikusi. Guazen alba. Nazka. Dago garbitzen zet. Vale. Zena kapizkanak gure buruak lortzen goaz.
Iepa Clara. Dejan de saber. Pista de agua. Urtintza gaixoa. Vale, claro. Oye, guasen. Guasen.
Aste azkena. Agorde da? Vale. Beno lagunok, hau izan da dena, mi esker zuzenekotik pasatu zareten guztiei, eta hurrengoan gehiago, agur.